Nongeye kuguha ikaze inshuti mukunzi wa IGP. Uyu ni wa mwanya tukugeza amakuru agezweho. Nimba utarakora like, share na subscribe, uyu ni umwanya wawe. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri tariki ya mbere Ukwakira 2024, Iran yarashe ibisasu byo mu bwoko bwa misile balistike muri Israel nk'uko igisirikare cya Israel cyabyemeje. Iran yemeje ko yarashe ibisasu byinshi kuri Israel. Igisirikare cya Israel kandi cyemeje ko Iran yarashe ibisasu bigera ku 180. Ibyinshi muri ibyo bikaba byaburijwemo bitaragera ku butaka. Ibi byabaye nyuma y'amasaha make ingabo za Israel zinjiye muri Lebanon guhangana n'umutwe wa Hezbollah ufashwa na Iran. Hari hashize kandi amasaha make Amerika itanze umuburo ko Iran iri gutegura igitero simusiga kuri Israel. Ubutumwa bwatanzwe n'igisirikare cya Israel bugira buti: mu mwanya muto ushize Iran yarashe misile ku butaka bwa Israel. Iturika muri kumva ni iry'ibisasu biri kuburizwamo bitaragera mu kirere cyangwa ibiri kugera ku butaka. Igisirikare cya Israel kiriteguye bihagije, haba mu bwirinzi no kugaba igitero igihe icyo ari cyo cyose bikenewe. Iki gisirikare cyatangaje kandi ko kiri gukora ibishoboka byose ngo gihangane n'ibyo bisasu, ariko cyasabye abaturage ba Israel gukurikiza amabwiriza yo kwirinda kuko uburyo igisirikare gikoresha bwo kuburizamo ibisasu butari bwizewe bihagije. By'umwihariko abaturage b'i Tel Aviv no mu bindi bice byo muri Israel hagati basabwe kwihisha ahabugenewe munsi y'ubutaka cyangwa bakaguma mu bindi byumba byizewe ko batagerwaho nabyo. Ntiharamenyekana neza umubare w'ibisasu Iran yarashe muri Israel ndetse n'uduce twose byaba byaguyemo. Gusa Al Jazeera yatangaje ko abaturage babiri i Tel Aviv bakomerekejwe n'ibyo bitero mu buryo budakabije. Iran yahamije ko ibitero byayo bitagabwe mu duce tw'abasivili ahubwo byoherejwe ku birindiro bya gisirikare bitandukanye. Ni mu gihe hari irindi rasana ryabereye mu karere ka Jaffa i Tel Aviv mbere y'uko Iran irasa kuri Israel, naryo ryahitanye abantu 4 nk'uko polisi ya Israel yabitangaje. Gusa ibitangazamakuru byo muri iki gihugu byo bivuga ko ari abantu 8. Igisirikare gishamikiye kuri Isilamu cya Iran cyamaze kwigamba ibyo bitero, aho cyatangaje ko cyarashe kuri Israel misile zibarirwa muri 10 ku rwego rwo kwihorera nyuma y'iyicwa ry'abayobozi ba Hezbollah. Iki gisirikare cyavuze ko Israel ihura n'akaga gakomeye niramuka igerageje kurasa kuri Iran. Ni mu gihe umuvugizi w'igisirikare cya Israel Daniel Hagari yamaze gutangaza ko biteguye kwirinda no kwihorera ku bitero bya Iran, ariko ko bikorwa mu gihe gikwiriye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yategetse ingabo za Amerika ziri mu burasirazuba bwo hagati gufasha kuburizamo ibitero bya Iran kuri Israel nk'uko zabikoze ku kindi gitero Iran yagabye kuri Israel muri Mata 2024. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yasabye ko intambara iri gufata indi ntera mu burasirazuba bwo hagati yahagarara. Minisitiri w'intebe y'Ubwongereza yavuze ko Ubwongereza bwanenze bikomeye iki gikorwa cya Iran. Avuga kandi ko Ubwongereza burajwe inshinga n'umutekano wa Israel no kurinda abasivile. Nimba utarakora like, share na subscribe, uyu ni umwanya wawe.